irrigation scheme egineija kuhera abahingi okuhinga omu bwire bw'ekyanda hamwe n'okutungura omwuga gw'okuhinga omu district ya Rakai. Robert Kambugusenyongo ry'omuhwezi wa RDC wa district ya Rakai ashabira abantu okureba ngu bagikozesa gye okubatungura. Ebibuuzo byange bibadde byebuuza naddala project ne miriyooni 8 ddala abantu bagenda kuganyirwamu ddala bw'omusana bwe gwaka nga si nkube ne gye tulaba ne bateekamu kasooli waabwe ne bateekamu ebijanjaalo byabwe. Ogona yihanangiriza abantu okureba ngu tibatema za pipe hamwe n'okushiisha ebyoma ebindi ebirikukora skimu egi. Kati ekintu kinnaba nakoza nti tebanana kibakwasa pipe lutuuseyo bazitemu. Kalimwe ne mwebuuza bwe bakikoledde emitwaka wompoka kuba kagenzeemu biki. Mbegayiridde n'abeesengereza mukozesa project eno mufune ssente muweere abaana. Engineer Kiza Matovu ku rwo Ministry y'ebyamizi hamwe n'ebyobuhangwa agizire ngu nibateekateeka ngu irrigation scheme egi neija kuhera abantu okwongyera aha ntaasya yaabo. Tugenda okukola monitoring, assessment and evaluation. Era ebiwandiiko tuli babbikolanga tulabe luli mwakungulanga mu ika zino 10 nga mufunamu ssente mmeka. Waliwo n'ennyanja zaffe zetwakungula tuziteekaawo ntambula neeremesa nezivundirawo ezimu ng'amakubo gatulemeseza buli g'okulira esina gyengenda kujja. Nga n'omu gavumenti yatweza ebyoma byabwe tebikumanya kyanabanze bakole enguuto kubanga ennyanja ziratundira nkaho. Irrigation scheme egi neekoresa amashanyarazi g'izooba okucunda amaizi kuruga omu nyanja ya Kija na Barora okugatwara omu misiri y'abahingi. Gashakwa Adolf Ayeleka. Nnyo bwe bali kutuwuliriza